bakuzela babetela ithi benzani abalazwa ngedlalayo bazotshela ingane 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 lembe yabenganela ngesabisa athomo bala wasethusa mapholathini lembe yabenganela ngesabisa hey athomo bala wasethusa mapholathini beza ngomnyama bandodlamba funa thini hey banamanga bazofela kithengani beza ngomnyama bandodlamba funa thini siyabe namanga bazofela kithengani ngakufakazela leyo ndaba kodwa phansi kwadibesisigodi kanti-ke awugcinanga apha kamntaka baba ngoba ukhona nayo thina umfowethu manje phansi kwale ngoma naye angayifakaza leyo ndaba yimina wethu inkonzana wethu evuza inkonzo esibayenisayo ngiqeda ikhipha ngendlela kwangabi indaba zalutho yimina wethu umahlakazabani ingoma yakhe mnandi futhi engenalo udlame ethokozisa lonke izwe lethu inkonzi mina evukuzisa zonke insizwa kubaleka abafana mangiqhamuka ngoba uzimuthisi mina mnandi odwa nephepha futhi onambitheka kubalandela ongamthandi umuntu ngonezodwa yimina wethu ngiyahamba ngedwa mntakababa kulo nyaka ngithi angikubalele nasi isikimi sami engisiphethe mina engihamba ngaso ngithini ngiphethe umjiniyela odumile bathi kumqongo umrovarova ngihamba naye nomntakababa ukhona uyehlamba lapha kanti-ke kwisigimi lesikhulu ebhasketi ngiphethe ushelefethe ishumi ngimlande phansi etabankulu kanti-ke nasasigimi lesincane ngikophethele usheleshumi kwikhibothi komntakababa udonsa komntakajeneral inkostila ngiphethe umashaleshumi yabona-ke manje ngiyayiphosa-ke manje intambo ngampela-ke banikezela kuwe kwana umfokadambasi madoda ngemlande phansi edibani isigodi kuphuma lapho manje eshendangena nofakadambasi phansi ebamfreyatenzimane esigodi ndithi ndimnona ndimshaye wengoma bafethu andifaka ngako ukuna ngobafethu ninemalekako bafethu buyanishaya ingoma sijabulise umthaniya wonke